ni khata hian protein engza chiang nge imamo ola gym kal thin inia exercise ila regular a chuan nang ma kha sek ituma len ituma chak ituma ni chuan heti zong hian i protein mamawh i chu the ni i taksari na kg ini la don ani entina kg somnga ilo ni ta ni chu 2.2 ini puntir don ani khami kha za som lo ni ta ni tero hemi lo chuak hi 0.8 ini puntir le don ani chu 88 alo chuak ta omje chu mi kg somnga ini chuan 88 grams of protein du thu sama atlembera imamo ani ole tuna exercise la regular vaklau timayang hey mi panga i sel tum tan exercise la regular vaklau tan protein engza nge anma mo vele etinan kg somnga ilo ni tani exercise ila regular vaklau na ma kha sel tum ve shima ni khata i protein lak lu ngai zat i shadu ni chuan i taksari na kha kg ni langa etinan kg somnga ilo ni le tani hey hi 0.8 khani punti le don ni omje chu 40 alo so don ni omje chu ni khata ni tin 40 grams of protein i ele ina khan atel turani he video hena puinga cheka be sai fitness de chi se na lama thuron cha tak tak ilo don reng the nan milo follow ve ngai donia